Mungkin gula tunginga Madura. Belum tahu sama semak. Madura semak kan? Madura ni kamu bodoh ulama gula orang ki dari Mekah, dari Yaman, dari kamanapun. Pokoknya temu orang kini orang soleh, orang bagus, alim. Ini orang saya jual ilmu lagi, orang bagus alim. Master yang Madura ni kamu andi nyambis. Mon geng jat ker pikir nih japo corona si paling benyaring Madura kak. Jakal jengkan. Di mana bersingan kui masker aja sadar. Coba rokok kapil. Ada masker macam mah. Kayak apa mak selamat. Insya Allah barokan nikah kak. Barokan mat selamat dan lot molot dan setaklum ambur. Gini benar. Ban insya Allah barokan itu anreng wali. Jepon Mas Abdul Adim Sidogiri si budai kepang mangken. Beliau ada bu Jepon Syekhona Khalil kan itu pernah nulis meme Mekah, Madinah, Madura sini kejan. Mengandungkan beda ulama saya ada bu beda telok tempat insyaallah selamat itu. Kenapa? Al Makkatul Mukarramah so nomor 2, Al Madinatul Munawwarah so nomor 3, Al Manduratul Mubarakah. Ya. Ada ya. Coba ngepul kape babal. Mungkin gula tunginga Madura. Belum tahu sama semak. Madura semak kan? Madura ni kamu bodoh ulama gula orang ki dari Mekah, dari Yaman, dari kamanapun. Pokoknya temu orang kini orang soleh, orang bagus, alim. Ini orang saya jual ilmu lagi, orang bagus alim. Master yang Madura ni kamu andi nyambis. Ingat ke Khalil Bangkalan, antara kamu kasan. Orang ini kasih siap, seteronya bisa nih. Karena terlalu gilian. Pasti kurang Madura mungkin. Eman ke aman, mayoritas ki, mayoritas. Bahkan bisa kau jagi saja. Mayoritas 99% lebih. Sobung ring Madura nih kak. Agamana benih Islam. Islam kopi. Toka pun bujingan sahadat cekak kian. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan. Cekak sahadat cekak. Kenapa? Bengatua nggak nikah ke orang soleh. Tak nareng kanja tak meregem ke orang soleh. Mekar. Oh salli ala Muhammad. Semoga manfaat. Jangan bahasa nareng kanja soke nih kan tak meregem. Jangan kalau kau lah mondi andi tak meregem ke orang mekar. Allah salli ala Muhammad. Injak nareng kanja tahu nih kau guna. Allah salli ala Muhammad. Mondi indi tak ikat TBI. Pamilo, api ni pamilo. Allah salli ala Muhammad. Ini kelambek. Kadang di terong kok terong anu, kadang terong bakso. Padahal kun berak setong. Kenapa pak tak kerem lihat teloan mampak ni kan? Mana milo kapi. Ini paling rajut ke. Allahumma salli ala Muhammad. Moga-moga manfaat. Jadi lebur orang mukmin, orang muslim nikah, mun andi nikah tak ikat TBI. Mun di rajut ke. Allahumma salli ala Muhammad. Perhatian ikat TBI. Kadang ada orang nikah. Sabona, otabodori tasek. Semak kata saya ini. Mun tidak tak oleh ngiding kabeh orang ini. Oh tak oleh ya enggak, lahir setia tak oleh ngiding kabeh. Coba tidak oleh, tamu nyewas. Tamu nyewas. Oh. Kenikatan tretan neng kalangan orang Islam kenika pun tak osom. Ngeli mon oleh pamilu kenika mon pasti katibi kenika tak osom marah kenika. Tak osom jan pantun hurawon temar talpek temar pateng. Tak osom bon.
tak osong. Mangken listriknya. Tak osong. Bakhil tak osong. Allahumma sholli ala Muhammad. Emang beda tuan terpek tak boleh beda pun. Tuan pating orang. Sobung pun tak osong. Sholli ala Muhammad. Semoga manfaat. Badareng matur ke Kanjeng Nabi ya Rasulullah. Abdina ka ento andik tatangga. Tatangga kanan, tatangga kacer. Abdina endi masakan ka ento. Kun cukup kirim dak kaset tong tetangga pun apa ibu kia ka tetangga si kanan pun apa ibu kia ka tetangga si kacer. Mun pamilo kapi tak cukup pak ibu kia orang imma ka kanan imma ka bareng ada mun Kanjeng Nabi bagi kasih semak kala bengeuna di masih semak la bengeuna oh si kanan iya bagi ka tetangga si kanan mun tak cukup mun cukup pa bade bener kadang kacer mun tak cukup bade lebih nah sekem masih lebih semak labeng. Allahumma sholli ala Muhammad. Moga-moga sahabat marageni ke sampai matur Kanjeng Nabi. Moga-moga manfaat. Allahumma sholli ala Muhammad. Gojok berkat mangken ring opo ring amolot bade sejek giniin kelas langgaran deh. Saya sambi kedungdung nyambi mulai apel ya kan hasilnya nyawan eki bodoh saya sedeng berkata bodoh mun kelas sampang bekebongkalan bodoh ka bodoh saya kui galon iya kan bodoh guru ning YouTube kui galon bodoh ada masih mau liar wah ipe ko lagi jawaran wagel bodoh saya kui beras sesak raja ibang ya Allah songkol monen persis manol wah jan copok ribarin berdeng ngamodot ngangkuin apa mak soplukan ada make kiai nenteng soplukan yang bini nama isam alhamdulillah atana gula yakin gula mak yakin gara-gara nikah insyaallah maturani wakun selamat amin eki maturani kan tak langkong gi samoran gi tikal mbian magi bakil dak napa gula ngabala mon geng jat ker pekir nei japo corona se paling benyaring matur ka jakal jengkan di mah bersingan kui masker ja tadar coba haroko kapir ada masker maknya mah kayak ngana apa mak selamat insyaallah barokan nikah ka barokan mat selamatan lot molot dan setaklum ambur gini benar ban insyaallah barokan duan ring wali Jepon Mas Abdul Adim Sidogiri si bedai kepang mangken beliau ada bu Jepon Syekhona Khalil gak itu pernah nulis meme Mekah Madinah Madura sini kejan mangkan dengan beda ulama saya ada bu beda telok tempat insyaallah selamat itu napa Al Makkatul Mukarramah nomor 2 Al Madinatul Munawwarah nomor 3 Al Manduratul Mubarakah ya ada ya coba ngepul kape babal ini mau pada corona ya ada ada pakai corona posang masuk ke baru isi kokos ke pimo moleh ya alhamdulillah sekelakong Allah mbian jak ngojak dada penyakit jak di gula mangken perpan japo ijabah perpan positif mangken gelap malam menelpon be gula jago takok lepas banyak macam solawat apa iya le iya iko kau kun ngabala samping sabung doa jangan bebangal teti jok buat magawat je mon beni du andreng wali ban banyak molotan matura awak wassalam ka wassalam jareng ibri pergub peraturan gubernur tidak 150.000 boleh saya cinta 200 pas iambak ni ngarek lancon magi maskeran bai sebuah elek era te toto bagi ka elonga irakuban polisi bayar denda lah kok bayar denda pak lah kok dah pakai masker lah ini apa itu apa beni dah iya jaran kan ku jere kaelong iya jaran kita pasang panen teh kalau iko iya jaran Madura dilawan habis saja Madura mau dilawan habis pakai apa ada tulisan dilarang kencing di sini ngerset udah seanu dan itu guru mama kencing di
enak daripada toleh dirang kencing di sini. Engkau kan tak kencing di sini, di sana kok. Ujak lereng Madura. Hah? Kamu makin balai, jauh makin Malaysia, Jakarta, apa pelengan mencoba orang betul. Allah, kan lega gagak kok. Keng alhamdulillah, tadi pagi baru karena doan para wali, ban doan para yang berselamat. Alhamdulillah kita terus selamat. Terus selamat pak. Terus selamat. Ampun, ya tuh salat boleh, korok pun. Boleh orang dah sekali tu pematar. Korang ulang kau nganyon sama orang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ceramah agama yang pertama yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Musleh Adnan Sarjana Agama. Beliau pengasuh pondok pesantren Darut Ta'limiyah Raudatul Ta'limiyah Pelapak Pagantan dan Pamekasan. Nafa'allahu bi'ulumihi amin amin ya rabbal kaunain. Hadirin Bapak Ibu undangan yang berbahagia, memasuki